سورة الزمر أنبنا ولني آية أنفلا آية سبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيشبر سوء هجريا بكلي أني كمناني أني بناني أني ناني. شهر شعبان مين هجرة سانكالو شجنا بيسوين يودورنا. ميلادي نصاروك جاتي بافولا أني مغا أني ناني أني مغا أني سبا سانكالو فلنا بيسوين يومغاني دورنا. أمبي باكو جوكورني غولفولا مسجد السلام أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألكم مسمين كرتا لندو أكون محمد أفو أي تشيدن يدي مانا إني كتشيدن يبي أفوي إني أخاف إني عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نبشرا نين تيجي على سوسو بشرا دون كلا جابا كورو دون منا كلا جابا كبو على إنيا مريانين كلا باتو كينكا باتو كلاش على إنيا مرانو أودي نينيو على سوسو أولا ما على كلمة باتو min dusukun kalase alayen ka bato la mbe sira don kala jaba koro don min na kabo wa huwa yawmul qiyamati wa donye don jumae qiyama don wa haja saratu ni sarati min fule ni ala ko cide nyere ka fo anye ko ale be sira na ya tigi ala soso abe sira don kala jaba koro دوميني أكبو ناكلا جبكبو وماناه تاريد بغيره بطريق الأولى والأحرى لن يرموني على كامبر تشيدن تنا على كامبر كما نسيلن دو أودما تشيدن تنا كما نسيلن بو أودما كاتم فمبه كفلو مانا لا نين كما نسي تشيدن ما كامبو جوم ماري أكام مانتو ni تشيدن يرنا كتشيدن يفلي ni ala yere ko konni able be sira ala nye na ma la kilimpe bato na ma duskun kalashi ala ka bato la na ya ala soso amala bato ama duskun kalashi ko ale be sira don kala jaba koro don min kabbo an todo ande kakani ala nya siranya ande kaka ka sira ala nye an kana ala soso kateme cidenga donc abe komi kuma nya silembe ande ma na ya yira ciden ka ya afoni ciden toy ni ciden yere nyamar yara ube ni ciden yere yen fo antodo la nyine ode ande kaka anka sira ala nyankana ala soso ala ya nyamar ani kelemto bato minye ankana la soso kata fe ngure bato ka farakade ala ya nyamar ani dusun kala minye ankana anka bato kenini la nyire wore ni ala tede ni mo yo ke ya ala soso awa ikasira don fana kala jaba koro don minna kala jaba kabode قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئتم من دونه
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل مهمرا فوية الله أعبد مغلسا له الدين أو النبي على كريم تود بطو بينك الدين بقلاس إنك بطو بقلاس على ديفنا نبي على كريم تود بطو نجي فوي بطو كفر علىك أو النبي إنك بطو بقلاس على ديفنا فاعبدوا ما شئتم من دونه أو مشركون min kadi aw ye ka bato ka fara alaka min kadi aw ye ka bato min te alaye ako kede men netoke min fulen ni nye wa haja aidan tahdidu wa tabarra minhum kiden ka kuma min fulen ni nye ninte komi ko kiden ye shiradi mushriku made ka fo min kadi aw ye aya bato ka fara alaka min kadi awye ala tana batola ayo ke amu bila sirade ama sira duma de amu ka fulan ka foya sabatu bolo koy baga bagali de ne kankari madade do ayu baga de ka kankari de duye ani fana aya bari ka buma de min kadi awye aw ko bato neto bato kele fulan na min kada ya bato de min bala abena sura awnye lagara la nyini yeninde قل محمد أفوي إن القاشرين مغفردلي أي إنما القاشرون كل القصران مغمم پردلا پردي بدام بنا جندو الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة مغم نيو يركم پردي أنو كدنبايا قيامة كنكا نونون دي تغلا مغوكا پردي دفلني نونون دي پردلا پردي بلا ay tafarragu fala iltaqa lahum abadan mununu ka demba yo be fara yomali qiyamah do farali minni fara nyogon kata ko fe sawa an jahaban ahaluhum ila aljannati wa ghad jahabuhum ila an-nar ala sosola mushriki ini ke demba ya be ewa fara nyogon ka fara ka bo nyogon na chogode qiyamah kene kan nubu perdi ebe perdola akerasa ni eyere kanyana mo yake mushriki yaka aya soro ka demba ya e mu'minu de limana jon yalla ya sernya bagano e ke yere de ye ala soso qiyamah do ni e tara jahannaba kono e ka demba ya betari janna kono e be jahannaba kono i perdilula ube ma perdula e perdilula akerasa e ka demba ya tara ri janna de kono e ka e tara tasuma kono ini ka demba ya farala i perdilula أو أن لجميع أسكنوا النار وبهرني أو بدو نتاسما دكم هرنا بفنا أي نيون سوري نكدم بيا بي نيون سور جهنم بكونودي ولكن لا استماع لهم ولا سرورا هرنا بي نيون سور جهنم بكونو فنا أتفرا نيون كجهنم بكونو باسكو بيني كجهنم بكولوني كجهنم لا جبريروني كجنبو حكي أتي جهنم سوكلي نو مغو كلين كلي بي ebi ka jahannaba sola ni ka junubu hakena kadara de ate fara nyogon ka hari ni munu fara nyogon ka min do jahannaba kono na fara nyogon ka wala surura ni sonja te ko ni sonja ta bolo e donc wala mo perdi le nyede min perdi la perdi bela mo min perdi la ka demba aya yire kum perdi qiyama keneka ka demba ya perdi akera sa ka demba ya tara arjanna ale tara jahannaba a perdi la ka demba yala akera sa ubeye nyogo soro jahannaba kono wa a perdi la ka demba yala ayire perdi la ka demba yala ninde e perdi beye ala kan kisoma ala jalika huwa alqusranul mubin ala kon ninde e perdi bi mangalendo ay haja huwa alqusranu almubin ajahiru alwadihu ninde e perdi bangalenye perdi min jelendo na be keneka ala kan kisama donc ni mo min ba fi ka kisini ma yomal kama do ini ka demba ya be ka nyugon sorar janna kono ini ka demba ya be je ka ala kelem tewde boto jian kono ya fulan ka fo ya kana ye aw bolo
aka ka bato be ka kalashi ala kelempewye aka bato ka be ciiden ka sunna ma fana ciiden ka tasira na ka sunna ni mugo min b'a fɛ i kan'i yɛrɛ perdi qiyama i kana perdi ka denbaya la qiyama a ka ɲɔgɔn sɔrɔ arijanna kɔnɔ hari ni e min ye dutigi ye e ye baaraba minnu kɛ n'i ka jama wa dumɔgɔw ma denw ma se k'a kɛ musow ma se k'a kɛ ni e taara arijanna sanfɛ ala b'i ka denbaya ta k'o lasi ma ye والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ala ko mogo munu limaniyara o ka denbaya fana tuguru ko limaniya in na yomali kama do hari n'u y'u ka denbaya ɲɔgɔn sɔrɔ janna ko n'olu bɛ sanfɛ denbaya bɛ duguma ne ala b'u ka denbaya u ka denw b'u ta k'u fara kan sanfɛ ala tɛ ale ka baraji nagasi k'ale jigi ka faru kan dɛ a bɛ ninnu de ta ka fasamanca la k'u fari ka sanfɛ donc n'i b'a fɛ nin ka kɛ ini ka denbaya bɛɛ ka sira ala ɲɛ a ka limaniya de ta ala kelen pewu ka bato foyi kana fara ala kan a k'a ka bato bɛɛ kalasi ala ye sabanan a ka bato ka bɛn ciden ka sunna ma لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوه ثم وصفها لهم في النار وكفى لكم من پردي لا غرا كدمبا يا پردي ala bake ko kam man kutu la hala fana fanye la غرا وكلا hala tasuma kono ala beno fana fanye lahum min fawqihim julalu tasuma akaba nugulama de be yangu ka wulube jahannaba kono jahannaba tasuma bukare ko ni komi kaba nugo ayangalen buka ka ko komi ni kaba nugo ye suma do ika mana na yangarika na suma be daika me wulu tasuma yate de mana jahannaba tasuma yangalen buka komi birifini de o min tahatihim julalu ewa shenkorola fana jahannaba de do mana be komi jahannaba de ate koni ko ibeta da duguma ko ibe yoromi ikorola tasuma bi sampela doronde la wote jahannaba te fana ko tasuma bi sampe de fana ati koro ube abi koro de ati sampe jahannaba to yede tasuma de bi sampe tasuma de bi koro e ba chamanche de la i sampela tasuma i shenkorola ikorola tasuma la ñene yen ninde be ko nana na ayawre kono lahum min jahannama mihadu ala ko jahannaba de feselen bu koro o min fawqihum qawas aw jahannaba birfir la ma de birlem bu la fana wa kadhalika najji jalimin aw ala ko to nyali kela kelen ne ala ba be sara ni jogo de la gara wa qala ta'ala yawma yaghshahum al-ajabu min fawqihim ayawre kono ala ko jahannaba den yomal kama do jahannaba bu datugo nu sanfelay o min tahati arjuluhum aw shem korlaw fana jahannaba tasuma de be wa yaqulu ju'u ma kuntum ta'malun aw ubafo ayni la jaban nene ay tumbe bara jugu munun ke jiya kono ayaka bara jugu ayu kasara aya la nene ya donc ala kan kisi jahannaba tasuma ma jalika yuqawwifu Allahu bihi ibadahu ala kun ni nyefende ni ne ala binka jow la siranay jahannaba ko min fulene nya odon ode yato ama fo nyinin kalila ko doko anka arjanna man kutu fowluye ani jahannaba be siray ka tawsiri la ngedro jahannaba man kutu do fule tuma me ala yere ye jahannaba mankutu do fo ninye awa ko ninde ye fenye jahannaba mankutu min fule ninye ani jahannaba don kala hala min fule ne ninne ala ya fo ninde ye fenye ninne ala bin ka jow la siranay akasira jahannaba nya de ni mo min don na jahannaba kono a fenselende bi kono komi dila yiba kare a birifina lama fana birilem bila ifambe tasuma ay inna ma yaqussu qabara hadhihi kain la mahalata alako ni ya ne alabe nin kibariya kala awye kan nin kibariya fo awye kibariya min bena kede abe kede fana
akebalite la nyini ye munye liyuqawwifa bihi ibadahu ala ben ninkere pour ka jom baga na yede yeni jaziru anil maharim wal maasim pour ala ka jom o ka baga ka bo haramu ko la ani jurubu ko tawa jannaba dawla halafule de afo kunye munye fana pour ka jom baga ibe haramu ko mununa boy ka haramu la de ibe junubu ko mununa ewa ibaga lem fule de boy ka junubu ko la de nima boy ka haramu ko la nima boy ka junubu ko la ewa jahannaba della halafule ala kan kisikantanga qul ya ibadi ayallaba ya ibadi fattaquni ala kun ka jon ayesrani ala nyede ay iqsaw ba'si wa satwatin wa ajabi wa niqamati nka jon ayesra ni ala ka janga katako ayesra ni ala ka minali kono ayesra ni ala ka lajaba kono ayesra ni ala ka nyangile koro de ndo ayesra ni ala nyede nyaawu nyaamar ni mi nyaaka ke nyaafata nyaka wobina aka toy ala ka la nyasra nya dama awa mbalma mo min ten perdi fe nin jahannaba dawla halamin fule ka fo ni mo min ta fe ikaye nin jahannaba dawna itaye ka demba yakariye jahannaba dawna awa ala ya chogo fo yede ya ibadi fattaquni nka jo ayesra ni alay ini ka demba ya ala ya unyamra ni minya yake ini ka demba ya ala ya fatanya ka gumina aya to ede والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر الآية قال جيد بن أسلم كو والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها مغمون يرى كروشي بولي وما مشركيا ما بولي باتو نوما بولي باتوكي أكون نجلاتي في جيد ابن أمري ابن نفيل وأبي جاري وسلمان الفارسي جيد بن أسلم كون آيات جغنا نونون دي كاتبار يالا نين جيد ابن أمري ابن نفيل نين فاتورا كاسورو چيدي ماتي fatara dunke munu kide maci wunyana mi a fora fana kube arjanna kono nin jeydi yo udoye kide nyaka arjanna don fo hadisa sahalu nanala shahidin ibni jeydi min fule mugotam min fora ni kide nya mugotam min ni sonja kube do arjanna kono nin jeydi de dendo wo shahidi de faye jeydi bun amr bun nufayl kale to jahiliya la ayasuru cide maci ale dusukun kono min tumbe tauhidi de do ala kelempe ko bato me mogote min be sheka ayirala me wode ba dusukun kono a wulila kata yahudew fe ko abeta dina nyuman nyini parce que ko makkan kawbe minna e kaboli bato alema etta alete e garjage alete seka e faga alete seka e bana ate seka e kenaya amma soka faramaka kafiru ka boli batola akon nunun ta alay koy o yasoro cide macide amma soka faruka boli batola ewa uka jifa sogo amma do adda kuna bara jifa sogo atadu adda kuna bara uka kantigali fen mushriku uka kantigali fen atadu ako cogodi baga munu ala de ya ka jijigi ka bo sanfe ka falen fen bo ka baga balo ni aw bo o baga kantiga aw be fen wore togo fowlu la ko kantiga ne bo do ka ke munu atu ka baga kantiga le musir ko baga kantiga la tadu aya kanyana mo yabbe ko cogola me kide macci atadu abe bato cogo menke me akatta tawhidi ba kono aba fontiga ala ni nyetu nyaado mbela halam min bato chogo be nin kanyi nin ninde mbode ke mentella hala wore do nin ninde
atara yahudiyaw fe ko abeta dina nyuma nyine tumami ulu yuka dina la halafo akoni nde dina nyuma ama soka dola atara nasaraw fe ko abe dina nyuma nyine ulu yuta choya foye akoni nte donina mais nasara tumami nasara ya do ate do ale tala nasara ufule ulu yere baro tay ngalonde silamiya de chinyai tumami nasara nyado ate do ulu tala ako ebe dina faso minyini dina yere haqiqa na chinyala made ako bora yoro mi tay na wima laba min ka ko fora na beci abe boyende no koni bora ibe dina nyuma soro de la ibe dina sugu minyini iba soro odela jeri bunnu feli nana kasigi makka ka de do anana kasigi makka ode kama ka cide makono na cira abe tuwako me cide maci anyana me tauhidi min tumba addu sukun kono o ya soro cide masi janko na fala be batote de ata chogodo me aka tauhidi mbaddu sukun kono ama mushriki yake ama sujudu be boli abada ama faruko ka mushriki ya kanu ka boli bato ate jifa sogodu ni musiriku fana ye min kantiga to ye min kantiga ka bole la taso godo anyana mayara ni chogo de la kasa sani ciden ka ci hadisa sahale unana ciden ko abar janna ko o hadisa ube wa konni jeydi anis abijari anis sulaiman farasi konni aya jigna wulude ka kibar yalla bun karsiro ko wasahihu akomme kuma sahalinye munye annaha samilatu lahum wa li ghayrihim akonni aya ulun ani ulutana ko aya umba bedeta parce que anko ali ubratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi no konni aya jignani ni e wa karasa de ka kibari yayi atekome alaka aya kallanyini be dale kelena ajignana le de ka sababu ye men ni mugo kera komi ale kana fana ka jogo nyogona ke fokata jiyanwuli aya inkambe fana ma donc kuma sale nyamina ni aya be mugo bedeta mugo be komi ulu ali ulu nu nyogona aya imba bedeta aya mbo bedeta mimmani istanaba ibadatil awsani mugo ya yire kurusi kabo boli batoma wa anaba ila ibadati rahmani iyere sagi kata ala kelempe batoma fa haula humul ladina lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah nunun tigla mugo ni sanja be nunun de jiya ani laghara donc ala odi atala ko wal ladina sanabu taquta an yabuduha mugo munun ye yire kurusi boli uma mushrikiya boli batom uyu yere koloshi boli uma boli bato uma boli fara alaka wa nabu ila allah uyu yere sagi kata alama fana lahumul busra alako nisonja de be nunu nye fabashir ibadi alako chide manka jon unisonja abdurrahman sadi akonni nisonja abe jiya kan nisonja ta mogo munu yu yere koloshi boli batoma uye ala kelempewde bato uyu yere sagi kata alama nisonjiya buye ala bu katanu bila ala ka jonyuma nem ala bu katanu bila ala ka jonyuma nenka mu'mini nyuma dusun kala sibaka ika busura dode ala bi katanu bila ala ka jonyuma be nenka ala ka jonyuma mbutanu ni nye mu'mini ka busura de jiyan kono afulana ika kanu ala bi ka kanu shinshala ka jonyuma kelen dusun kono comme ante mena ka suratu maryam la ciiden ko ewa ni ala ye mogo min kanu aba fo jibrila ne karasa kanu jibrila bi kanu jibrila be woleli ke sankaba dunken wala aba fo sankaba dunken ala ye karasa kanu ne ya kanu afana ka kanu sankaba dunken bi kanu awa ciiden ko ala be kanu de bila eye dugu koloka ala ka jonyuma be kanu ni mogo min kera ala ka jugu fana ala yi ko ni ala yu ko ba fo jibrila ne karasa ko ako jibrila bi sankaba dunko wele ala ye karasa ko ne ya ko fana ka ko sankaba dunko bi ko koni ya be bila dugu koloka mogo ye mu'minu nyuma de ete diawdu sukunye donc mu'minu nyuma mogo munu nyu yere kurosi boli batoma fu yere sagi kata allama u ka busura do ye munye jiya kono ala bu tanunu bila ala ka jonyuma be nenka mu jonyuma be ala ka jonyuma be bu u kanu dusukun kono awa u ka busura do ye munye jiya kono sego nyuma
sigo nyuma bada do de be sogo ko a karasa ne sogora ila sogo nyuma dola ni sogora ila de ebe sigi de kalande umbe kolila ube sigi jama be kolila ibake ku waju ibake ka qur'ana kala ube sogora ila nyiye de ko ibe arjanna kono nunu nye busura de abdurrahman sadi ko mu'mini ka busura de nunu nye jinya kono folo ako kaburu fana kono busura biye kaburu fana kono busura biye jiya busura biye lagara ka busura depuis inni mboto ako busura biye amana ayala innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla taghafu wa la tahzanu wa bushiru bil janna ala ko mogo munun ko awun tigi ala kelempewde o kofe usabaturoka umata nyefe umata kini umata numa umabo kofe usabatira ala taka fo saya nu uluni saya ni makarabe nyogo mina doro malikaw benu made ubun ni sonjade akana sirade kana jorode arjanna de binyi inni be boshi sabeta arjanna de busra buye unnim boto busra buye fana donko ewa kaburu kono nu ye kaburu fana malika fulan nana ko nyininka sabai jabira ewa ubafo idaya komi konyo muso na bedda akadilanka chokomi ni mugo sita woli ni akanu bagate minya furuke idaya ewa ube dayele inika arjanna soni nyogonche donc anema benayima idaya ye komi kono muso bedda akadilanka chokomi obe fuye o fana kaburu ka busuray ewa yawmal qiyamah do fana busura bi tatalaqahum al malaikatu alla khawfa alaihim wa lahum yahzanun qiyamah kene ka fana busura de boye nin jo mu'minu munu maboli bato uyu yere sagi kata alama unato qiyamah kene ka malikaw be kumbede akana sira akana joro akana dusukati foy tawiya bi ni herate alaka nimbusura kanye donc abdurrahman nasiri saadi aka tawsiri kono ayen nimbusura kekene ako busura buye jinya kono busura buye kaburu isato busura buye kaburu kono busura buye qiyamah keneka الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فبشر عبادي ni ala kon jon ka jon ni sonja ala nana jon nunun ka cogoya fo alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ala ka jon nyum ye jonye ulude ube ala ka kuma lamme ni be qur'ana de fo ko ala de kote uba lamme ni be ciden ka hadisa de fo ko ala de kote uba lamme aw nu ya lamme li drontere fayattabi'una ahsanahu ayay nyuma ye minye hadisa nyuma ye mina ayay nyibila katabara nyuma minna hadisa nyubila katabara nyuma minna ubetu ko fanako do nyuma uye ninde balmo ni busura buyede men ni balil lisan ala nafsi basira mo kelen bi yere do mo kelen ki yere nyinin ninna ni qur'ana be foye ala ta be foye tawsiri ba foye ko ala ko ninka kete ala ko ninka na kete iddu sukumbe togodi yala e ka disukumbe ni sonjani ala ka tauhidi foli yedewa ala kelimpe ka batu foy kana fara alaka ala ya munu haramu yaraw kana ka toye ala ya munu wajibiya ukakke ni obe fo minbaruka obe fo derisula iddu sukumbe togodi na yasuru akadiyede busura biye na yasuru be etoro de nyaw be bilede ebe korto ira tigi ka dadede balaw bi bolo bana bila alaka jonyumo ngede wolude nu be kuma lame ibe kuma lame ni qur'ana do o kuma ni qur'ana de do sa o kuma ni ciden ka risa salen do iba lame fa yatabina hasan ubanyu ubetu wa nyuma ko fana ay yafhamunahu bun kasiri yo tawsiri munna alladhina yastami'una alqawla fayattabi'unahu ako ay yafhamunahu nube kuma fo ni be kuma fo dor ala kuma fo akera aya kera hadisan uba fam wa yamaluna bima fi awa ube barake ni femme be qur'ana kono fana ni be qur'ana fuye uba fam
ube barake na yefana ka qawlihi tabaraka wa taala li Musa alayhi salam nimbe kome alaka kuma Musa alaka tanube Musa ka hina atahu tawrata tumami ala ye tawrata di Musa ma faqujuha bi quwwati alakum Musa ma tawreta minani fangai wa amru qaumaka an yaqudu bi hasaniha iki kam mo nya mariya konyuma murumbe tawreta kono konyuma murumbe tawreta kono ku kumina ka barake no yede ku kumina ka barake no yede wambalimon nin qur'ana min dirama na be fo sunu tile an kan nin qur'ana lamme an ka mina de an ka qur'ana lamme an ka qur'ana min an ka barake na de men mo shima ba qur'ana fanama ka silama bo mo shima ba qur'ana ka kuma ma ka silama yere bo mo mabba qur'ana ka jogoma ka silama yere bo illa marahima rabbi wala hinana mo kelen kelen munuma sino ni ye silamo ka kuma cogo laje nuyu ka mara cogo laje nuyu ka kabilaw cogo laje nuyu ka misiru cogo laje ka qur'ana laje qur'ana be minfo iba do ko mo ma ba qur'ana yere maka silamo bo wala hinana mo kelen kelen munuma qur'ana be minfo ka fo anyema abe min fo ka wajibiya abe adamunu jogo munu ka fo anyema abe balilike ni munye ka fo anyema ko aka kuma ka giri ne te se kale lamme aka kuma ka giri la hawla wala quwwata illa billah ebe se ko lamme chogodi donc ala ka jonyumo kam mankuto fulede ube kuma lamme ube tuga nyuma ko fana ewa do fana taye munye parce que hada maddo amma do tawo uluta lamme rede ko aka giri do taye cinyabe yoro ute ko kuma nunun ka giri do yere bu kanto fene ko abe min fo ko cinya de me cinya la on te se kan ninka ka giri quoi ale ta no ya yere de nin te mo do yewa ale sente la meli yere la fulana a chaman fana be abe la meli ka ne ko ne bu la mere me ne te se kan nunun ta ne bu la me ne te se ka barake ni nunun me ale ma bama me ale ko ale fana te se ka barake na nin te fulana yewa sabana ale ba fore ko ne ba lamere me kele ne ta tala kele ne te kele nta ka kuma wula nunun bebe balaw kono nunun be bana bakato nim groupe sababe bana bakato mbalimaw mogo mi kene yalendo hakilima ye jonye mimbe kuma lame abe tuga nyuman ko hakilima yo de sino sabab min temena abe bana bakato ala kan kisi kantanga aya laba ala ulaika alladhina hadahumullah timai ewa ala ko nununde mo ne ala yu kandare sino nye jama kulu sabab ngo osi kandante ente koy mo kandale nye jonye mimbe kuma ube kuma lame ka fam mimba ko be barake nay ube qur'ana lame qur'ana be min fo ba famu mimbe qur'ana kono ube barake nay nunun tigla mo de kandara ay al muntasifuna bi hadhihi sifati humul ladina hadahumullahu fid dunya wal akhirah mo munum man kuturale ni man kutu nunuye nunun tigla mo de kandara jinya anil akhirah wa ulaika hum ulul albab imai nunun de haklima wiya fana nunun de haklima wiya ne emin ko qur'ana be munum fo ku ka giri oti lame etu lame yere ete haklima emin fana e ba ke ko lame e ko aka giri nema nete se ka ke haklima tiye e fana bay min bafo ko ne ba lame de me kele ne tatala nete kelen tala haklima tiye haklima ye jonye min ba lame aba famu min be qur'ana kuna be barakena ulaika hum ulul albab nunun de haklimawi ay juli uqulu shahihat wal fitrati al mustaqimati nunun de hakli salim be nunun de la nunun de ka hakli ka kene nunun de fana be dan chogo min tilelendo nunun de ka hakli ka kene nunun de be dan chogo min ka kene ngom balma anka ke alaka kuma lamme bagaw yada anka alaka kuma lamme anku famu anka barakenu mogo do be se ka fukune jargite mogo jumanka aliye min lamme sonna mama ba ma de adiara ifana mi aka shiko de tala ka bara
ujura be nin tigi bolo fattaqullaha masatatum la yukallifu llahu nafsa illa usaha me na mandi ni mugo banna ka ewa cinya illa me mandi eyede eddu sukumba kode ube e fana ya lame e ko aka giri cinya inde gwara eddu sukunye ko aka giri e ka dusukum bananendo hakkile e ka hakkili mankene de e ka hakkili bananendo de min fana ba lame ko ne ba lame de me tellement que cinya min be fo mandi e fana dusukunye nete kelentala e fana hakkili mani e fana hakkili bananendo me min ba lame aba faamu min ba kono be barake nan nununde kandara jeni lagara nununde mugo hakkili mawle ala kanke hakkili mawle أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يقول تعالى ألكم مسمين كرتالينو أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من دلال والهلاك ألا بافن فنلا يا لني ألا يا سيبه مغمين كم مغكونا غوديرو ebe seko kisha ete seko kisira ete seko kandade alako afa man haqqa alayhi kalimatul azab ya la jabaka kuma no sabatira mu'minka ala yire ya Allah tige mu'minka ka sabaka kunnin ba kanyana ma yabbe ke kunnango ya dire ka sakata do jahannaba ebe seko kanda ay la yahdihi ahadun min badillah nin tige bo si teseka nin kanda ni alate لأنه من يدلل الله فلا هادي له parce que ni ala ye mogo fili kanda bagatola wa man yahdihi fala mudilla lahu ni ala ye mogo min fana kanda fili bagatola de ora to ala ko ya afaman haqqa alayhi kalimatul ajabi ya la jabaka kuma wajibira mogo minka afa anta tunqiju man fi nari ya la ebesheka mogo kishiba mogo min be tasuma kono ala ye mogo min sebe kallatige ko tasuma dunke dero ebe seko kisi tasuma la ete seko kisi eta ko ni yere dero ibe ala ta defo ebe ala ta defo ala kote ciden kote cinyai minye e ko fo me kakanda noni kado mogo fana dusukun kono ala ye min sebe jahannaba denye e fana ka wajule kara wajule kala ngana chogo ikara dawal kala ngana chogo ite sega jahannaba den fana kisi jahannaba mako min ni jahannaba doni de sebera ka ko abe saka kunango ya de la ete sego kisi tasuma fana ma ite sego kanda abe ko min ni ala ko cide ma lesa halekan hudahum walakin Allah yahdi man yasha ako cide mugo ka kandali te kade mi ala de be mugo kanda min nyajiya innaka la tahdi man hababuta walakin Allah yahdi man yasha ala ko cide ma ete sika mugo kanda min kadiye koy ala de be mugo kanda min kadai donc ala yeni fana fo ni wajuri kala ni dawa kala kera chogo etaye ka ala ta fore mais ni mugo mi mamina o fana kana etoroki dusu kasi chogo ya dola ki yere halaki koy e yitate mugo mi nye jahannaba denye ete sugo shigi ukisi jahannaba ma o be saka kunango ya kare kata do jahannaba kono لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة تجري مبنية أيوة جزاك الله خير لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ثم أخبر عز وجل عن عباده سعداء تمام علي جهنم دينفو ala bina aka jon munun fana ye jon kunna diwye ala bina wulu fana kala halafu anna lahum qurafan fil jannati ko jon kunna di ko ar so jawnde be ulu yar janna kono etasi jaw wa hiya al qusur sahiqatu so jaw so munun ka jakko so be etasi jaw o de be mo kunna diw yar janna kono o de ato ala ko ni aya kuna ko lakinni allazina taqaw rabbahum
ala kumme mogo munun sirana utigi alanye ala yu nyamarani minye uyake uyu sheko ko ola ala yu fatanya kabo kokola uya toy ala kuni mogo munun kera nin chogola lahum qurafu so jawnde buye etasi jawnde buye arjanna kono min fawqiha qurafu mabniyatu o so jawn wore etasi wore fana jolembe ulu fanaka kata etasi jande bi uye o etasi ja anyogona etasi wore de baka kata sam mogo munu siran alanye tejri min tahtiha al anharu uka etasi nunu anu ka iru koro etasu koro uka iru koro ko de be boli wulu fana koro ko nani arjanna don ube arjanna etasi mununka uka etasi nunun koro lala ko nani de be boli uka arjanna sunu ko etasu koro ji o ko be nono ko be di ko be dolo ko be nun ko nani be kibariya na suratu muhammadu kono nin ko nani de be boli awa ko nunu ute boli dinga fana kono de bun khaymu yo fo nunu yakono anharuha bi ghairi al-uqududi jar'ati subhana mumsikuha an al-faydan ako arjanna ko kulu te boli dinga kono de dugu kolo ko kanna ira arjanna dugu kolo ko kanna ira be boli odeka mesene abe masay min bangmina ute chari kata yoroshi bali aya do nana bal yufajjiruna tafjira arjanna de ika arjanna ko nani min fulanyi ube ede sakola nuko ka boli kana yoro mi ube boli kataire mamla min shinkati ya fa ka tawsir ko na ko har ni bi ka etashika ni ko ika ji ko mimbe di ko mimbe nono ko ni ko aka kortare akola mai de be korta ki soroy nono in kola ma de be korta ki soroy yufajjiruna tafjira ni ko akata yoro yoro betay ko nani kelen ni ede ko akata yoro mi dura beta ibe samfe ni ko akana beta ni be yoro mi ni ko akana beta yufajiruna hatta fijira wadallahi ni ni alakallahi rude alanya siranya bagawiye la yukhlifu Allahu al-mi'ada alata kallahi rulide alata kallahi rufunko nyonya sahla bun sadiqa hadisan nana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahla al-jannati ciiden ko arjanna dunkin la yatara'una al-qurafatan fil jannati kama tarawuna al-kawkaba fi ufuqis samai ciiden ko arjanna dunkin do ube arjanna don do laje u sanfe ko arjanna so laje u sanfe ko aw comme aw nyaabe dolo na sankero da chogomide arjanna dunka ube arjanna do ye u sanfe ko ka so ye fo yoro ja u sanfe comme aw nyaabe dolo la sanka bala chogomi cide ina tar salin kono qala fa haddathu bi jalika nu'man ibn ayyas ako sahala ko tumami ko alayhi ni hadisafu nu'man ibn ayyasima kama tarawuna al-kawkaba fa qala nu'man ibn ayyash ko سمعت أبا شهيد الخدري يقول أقوى لي أمي أبا شهيد الخدري رضي الله عنه نابافو كما ترون الكوكب الذي في الأفق الشرقية أو غربية قال فنا يامي أبا شهيد الخدري ما قال أبا شهيد الخدري كوري كو أرجانا دونكم كو بي أرجانا دون دول لاجة وسامفي كو مي أو نيابي دولون لا سانكبا تيلي بويرو لا تشوغومي أوبي سانكبا تيلي بيورو لا تشوغومي والنبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هرسا بورا بورتا بورو قال كتير لك ترونا كسبك قال إن أهل الجنة كيدون قال الجنة دونكم لا يتراءون في الجنة أهل القرف أكون أبي نيسوجا دونكم منون فلك فو كو أرجنة دونكم أبي أرجنة سوجا دونكم لاجة وسانفي كما ترون الكوكب دري القاربا في الأفق تالي ko aw nyaabe comme aw nyaabe dolong abe mene chogomi de kabo sankaba lege la de awa ako arjanna dunke ube ni arjanna sojaw dunke la jogo chogo de la fi tafaduli ahli darajati parce que arjanna dunke fana ka daraja ute kele nyoka itasu te kele nyobe nyogon samfe katade
فقالوا يا رسول الله تمام تيدن ينفو كو أرجانا دونكو بي أرجانا سوجا دونكو دولا جي كومي أو نيابي دولو لا تغمي نو كجا أوما نو بي سانكبالا نو كجا أوما تغمي دي أرجانا دونكو بي أرجانا سوجا دونكو دولا جي او تغو دي لا ننفوني سيبو كو تيدن أولئك النبيون donc o fule ka min fo ko arjanna dunke bu la jaw sanfe comme anyabe doro la sanfe nonu ni nabi nyuma de sade est ce que mo shempulu be se ganim fala ci su soro wa qala sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka bala ako ohu walladhi nafsi bi yadihi nkal nanim masay nimbe masamin bolon wa aqwamu amanu billahi wa saddaqu rusula akum mo be nin soro mogo munul limanani ala kelempew ye kala kelempew batu u ye ci daw ci nyatigiya u ben nim palasi so nabi nyuma doronte ni nyede ninte nabi nyuma u yede nkal na nim masa nimbe masa min bolo mogo munul limanani ala ye u ye ci daw ci nyatigiya mogo do be u limanani ala ye ka ci daw ci nyatigiya u ben nim palasi so ala ko kanye ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء الله بانك بارياني آية كنو ko jiji fule dugukolo ka ube jiji be dugukolo jukoro ko belle sir bora samfede ko belle sir jora bora samfede kana sigi dugukolo ka ube kajiga kono kata marai قال عز وجل وأنجلنا من السماء ماء الطهورا آية جمعة سبتي ala ko ne ala ye ji jigi ka bo sanfɛ ji min sɛnɛyalen don fa iza anzala al-ma'a min as-sama'i kamanan fil ardi bun kasiri ko ni ji bɔra sanfɛ de a bɛna dogo dugukolo kɔnɔ summa yasrifuhu ta'ala fi ajja'il ardi o kɔfɛ ala bɛ ji a bɛ a cari dugukolo fanw na kama yasa'u cogoya min y'a diya komi cogoya min y'a diya وينبئه عيونا ما بين الشغار وكبار وكفى من جيني ويه ولو بنا جين بوي كابو جيني نونو ادون كوميسينو دا دو كو باودو بحسب الحاجه اليه كومي حاجو بالا تشومي الاكو الم ترى امايه ان الله انزل من السماء ما على دي مساي ناي جيجي كابو سانفه فسلكه ينابيع في الارض tumami aye jimbo kabu aya bo sanfe jin jigine dugukolo ka dugukolo ye jimmi a jigina dugukolo jukoro atara marai o kofe aw be kolon she o be forage o che o be worobino dila ka sage ka jimbo dugu jukoro abe poyi kabo kolon be she jimbe poyi kabo dugu jukoro abeta marai de abe kolon she jimbe poyi kabo dugu jukoro fasalakahu yanabi'a fil ardi ala be jinka be fale abe poyi kabo dugu kolo jukoro an ibn abbas radiyallahu anhuma anana ibn abbas bulala kaje kabo fula bema fi qawli ta'ala alam tara anna allaha anjala minas samai ma fasalakahu yanabi'a fil ardi ni ayat tawsirila bun kasire ibn abbas ko qala laysa fil ardi ma'un illa najala minas samai ako jisi te dugukolo yin ka fo a jigina ka bo sanfere jiji na be nin dugukolo yin de ka ube jiji be dugukolo jukoro abe bora sanfere kana sigi dugukolo yin sanfere la ube ka jiga koro jimbe walakin uruha fil ardi tuqayyiruhu ne buna basu ko fa ewa iri fasaw ni fasaw do de be dugu jukoro ko ulu de be ji nyelema ay nin kuma famure buna bas ko parce que jiji be bo sanfa be ji timilende do
ni yaye jibe ke kogojiye ube damu were ba koy ala ako fewndo de be dugu jukoro ulu de be ji nyelema ulu de ba ka damu nyelema sino abe bo samfe de na be bo samfe fana atimilende don a seneyalende don mais ni yaye anya yelemana kasa yelemana ko do be dugu jukoro ewa iri lilu do be dugu jukoro lilu do be dugu jukoro ulu de be ji nyelema ni jimi nya yelema lendu liliu do de be dugu jukoro ulu de ba yelema na damu yelema na liliu do de be dugu jukoro ulu de ba yelema fasalaka ya nabi fulani faman sarrahu bun kasir kunna kadi mo minye anya uda alma'u ajaban fal yash'aduhu ko bunu ba wa buna basaka kuma todo buna basako kunna kadi mo minye jimin ko gola mado ni ba fi akadia ko ka jin sage kata sanfe jombe sewke ko abedia jin e wan timilende bora sanfe de liliu de be dugu kolo ka wulu de be dugu kolo jukoro dugu kolo ka wulu de be jin yelema kadamu yelema ako ji kogolama ni e ba fe jin kadia ka bo kogolama ina ko ka asagi kata sanfe na sagira kata sanfe ko abedia wakaja qala khairu wahidi awa buna bas ko ewa bun kasir ko buna basa kelente ni nyede ako buna basi fule kam min fo ako mugo ye ninde fo hari mugo kelente inna kulla ma'i fil ardi fa ashilhu min as-samai ko jiji be dugu kolo inka ko abelle sir bora sanfede jiji be dugu kolo inka belle sir bora sanfede minye baji un yewo minye ewa ko fitini un yedo minye fana ewa uba fo ko ji munu be dugu jukoro a belle sir bora sanfere kana mara dugu kolo ka ado maralaka ado jigina jukoro uba le sir tanni aya de la buna bashi yen ninfo akom mo wore ninfo hari ni buna bashi te ko jiji be dugu kolo ka belle sir bora sanfere ya nabiya fil ardi summa yakhruju bihi jar'a o ko fe ninji ala be seneke fen nunun boni jinye mogo talifa alwanuhu seneke fen munu nu kan noni yawte kelenye summa yahizu o ko fe seneke fen abena akelen ko fe ka ke binkene mai aba anyuma ya danna ibubu min kalama abe kumase ko abeja yahiju yode fatarahu musfara na donna jali fana la ibaye a binkene aka kuloru binkene ma be yelema a do be bile a do be ke comme nere ngulama wede na ba fe kaja abe ko chogola summa yajaluhu hutama o ko fe ala ba ja kasa kasa abe laba abe kari na yere abe laba abe kari na yere na ba fe kaja minye ewa nyoye sisam binkene ma be ube iri ni abinkene lendo wakati mi na ba fe kaja abeja kasa diretia iri bulu nunu be yele made foro ni ewa nyode do abulu nunu be yele made foro ado be bila do be ke communere ngulama o kofi abeja kasa abe kari finye ba yele ma katanai inna fi jalika la jikra li ulul albab alako niru benina hakli jigi be minna tashi benina hakli mawle nin koroye mun ni falen fe minye seneke fenye a binkire ma kofe ni a kumasira kabile a kumasira ka kenere murwe o kofe ananaja ka kari hakli ma be tashi ika tashi ta yoro jumaya ika do jinya fana be nin chokolela ateto koy jinya nyana maye nin to da kacha qur'ana kono ni ala be jinya nyana maya talenda jila ni ekoni fana be jinya kono nu ko karasa chetigi bi koni aka yoro kanyi mena bi koni abe ala tanu balima be bo min kalama dondola ba fo ke edo fatura ede be yelema mugo bola shewun fule yam fere akunkolo be yam fere de basa dakana min bira be boyla ni fununa kono ira desira ka bo aye siso na tanka fara aye murun na tanka fara ka bola kam mantru nyuma munun sa insanna
million kelen nyennin sa wa kemere o be boy tekela ibe yelema mo bolo de a kun fule yam fere a seun fule yam fere aya yelema anka ko in fana ko aya yelema anka ewa kono ko aya yelema anka kire komi ni ewa bin kenen jalen ko fe finye ba yelema to mi do e fana be yelema mo bolo to de la to yere yelema na o ba fo munuma bosu ni a fatura dro bosu to yelema na ni mbofo e su abe do yande foloba ube abe taw ka sokono su abe muruku de la ube abe sokono su abe ko wakati juma su salibe kaka wakati juma su abe sutura wakati juma su abe takaburu so to yere tununa to yere kera su ye kaba su de doro e ka to nyere te foire janko bosu wodi ato ala ko ako tasini miru benina wodi ato قال الحكماء فندون نونكو مغفور من علي حكيلو دوما فندون نونكو سبح الله سبحانه وتعالى دنيا بالماء كو علي دنيا مثاليات جيدلا كو منكسو كو من نقرا نكونا كاتا على بجيا نيانما يا مثاليات جيدلا فندون نو دو ينفو وكو كوناني افولو لأن الماء لا يستقر في موضع جيفل أتسبت يروكله وكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد جينا فنابو تورا دينا تطلع على كلنا جيب سبتوا جيت سبت يروكله منا قرانا كنو أكاتا على بجيا نيانمايا أبا تعلم غوشي جيلا با مثاليات جيلا parce que jite sabati yoro kele e wajjinya fanate tolla halakele nu ko minye fanta yebu min kala mo beke beka wori tige nu ko minye beka wori tige bebu min kala mo kera fanta nu ko min kakene kateme beko bebu min kala ma dondolo beke banu bagatoy nu ko min banani do kateme beka dondolo iboye o kakene kateme beka nu ko e wa min be nyana ma yakone bebu min kala ma dondolo ba fo sara jite sabati yoro kele jinya fanate tolla halakelenga tele fulanna wali anna almaa yajhab fala yabqa fakadhalika dunya tafni wala tabqa jifule jibe tade jite tode ko fule ni samaya nana ko do be nu fara ni en nana jo udalebe ala kalini jite ba heme balmaw ibobo min kalama be bapew samaya la jitumbe yoro chamana tayi sisake awa jimbe bade jibe yoro laba abe bade awa jinya fana bo chogo de la jinya be bade jinya teto ninte fulay sabana wali anna lima la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wala yabtalla wakadhalika dunya la yaslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha jifule sabana mo site se ka fo kon nebe do ji konon te nyigi kon nebe do ji kono ka bonte nyigi ko be kya awa o togo kelende do ninjinya fana mo site bon ninjinya kono nyana mo ya ninjinya kono ka bo jinya kono koibe kisi jinya ka fitina uma ani jinya ka baluma ite kisuma nanina wali anna alma idha kana bi khadari kana nafiya mumbatta wa idha jawaja almiqdar kana dara muhlika وكذلك الدنيا اوا نانينا جيفله ني جيبه حكلا ني جي ني الله جي من جيغي سانجي نانا جيبه حكلا ابن نفليكه ابي فرين في ومبو ني جي ماتمي حكك ابي حكلا ابي مغون نفا ابي فرين في ومبو مي ني جي تمنا حكلا درابي حلكليكه ابي توراليكه ابي حلكليكه وكذلك الدنيا دنا جيا فنابو تشودر الكفاف منها ينفو ni alay mo min ka balo hake di majiya kono o bi nafa wa fuduluha yadurru min ni hada made jiya diri makateme hake do ka durabi torore ni jiya fensiriye ka se degere do la durabi torore ni jiya nema be hakela de hake dola abi nafa odela min ni jiya nema kera togoya dola dro abi torore ni ba fe kanunu nye الجامع لأحكام القرآن لقرطبي جامع أحكام القرآن لقرطبي جيجو تاني سبنا
keme fula ani bisegani kononto o be nin kuma nunu fo ye an be ala deli ala kanke hakkilima ye parce que ala ko hakkilimaw de be wajuli keni nunu ye hakkilimaw de be miiri keni nunu hakkilimaw de be tasini nunu ye ala kan hakkilu ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratu zamari an bina wulini aya ta ani fula aya ta ni sabana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri su ye hijiriya bakele ani kɛmɛ naani ani bi naani ani naani shaharu shaban min ye hijira san kalo segina bi su ye duruna ye miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani naani ani muga ani saba san kalo fulanna bi su ye muga ni duruna ye ambe bako jekorni golofula masjidi salamu ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألكم مسمين كرة لندو ako muhammadu a fo eye ciiden ye de mana ini ka ciidenya be a fu ye inni akafu ini ashaytu rabbi ajaba yawmi ajim ne be sira ninyin tigi ala soso mbe sira don kalla jaba koro don minna kalla jaba kabo ala nya maryanin kala bato kinka bato kalashi alay nyamranu ode ninyo ala soso ola ma ala kilempe bato min dusukun kalashi alay nka bato wala mbesira don kala jaba koro don minna kabo wa huwa yawmul qiyamah.